Zdravo narode, ja sam Danas Krsija i dobrodošli u još jedan tutorial iz serijala Arduino Uno. U ovom tutorialu upoznat ćemo se sa novom komponentom, a to je potenciometar. Šta je u stvari potenciometar? Ajde prvo ćemo namjestiti da je otpornost recimo 10 kOhm. Potenciometar je u stvari otpornik. I u čemu je njegova prednost u odnosu na otpornike koje smo do sada mogli da vidimo? Vidjeli smo recimo ako smo koristili kolo gdje nam je izvor napajanja bila baterija od 9 V, tada smo recimo morali da koristimo otpornik čija otpornost bila 350 Ohm. Kasnije kada smo koristili Arduino Uno ploču i ako smo imali izvor napajanja od 5 V, onda smo koristili otpornik čija je otpornost 220 Ohm i ti otpornici uvijek imaju istu otpornost. Prednost potenciometra odnosno takve otpornike je u tome što njegovu otpornost možemo da mijenjamo, odnosno da prilagođavamo potrebama. I ako obratite pažnju na potenciometar, onda možemo da vidimo da on ima tri terminala. Terminal 1, terminal Viper, to je ovaj srednja žica, i terminal 3. I mi smo podesili da je otpornost ovog našeg potenciometra negdje oko 10 kOhm. Sad, dozvolite mi da u igru uključim još jednu komponentu koju smo već imali prilike da koristimo, a to je multimetar. I pomoću multimetra pokušat ćemo da izmjerimo otpornost našeg potenciometra. Recimo, negativni terminal ćemo spojiti sa terminalom 1. Možemo promijeniti boju, nebitno. A pozitivni terminal ćemo spojiti sa terminalom 3. Promijenit ćemo boju i ovdje ćemo naglasiti da želimo da mjerimo otpornost. Znači, podesili smo naš potenciometar da je njegova otpornost 10 kOhm. Sad kad kliknemo Start Simulation, zaista vidimo da je otpornost našeg otpornika 10 kOhm. Dakle, otpornost između prvog i zadnjeg terminala je uvijek maksimalna otpornost našeg potenciometra, a mi smo rekli da pomoću ovog otpornika možemo da mijenjamo otpornost. Sad, ovdje vidite ručicu, znači koja može da se pomjera s lijeva u desno i s desna u lijevo. Ako želimo recimo da mijenjamo otpornost s lijeva u desno, onda ćemo terminal 1 povezati sa negativnim terminalom. A ako želimo recimo da povećavamo otpornost s desna u lijevo, onda ćemo terminal 3 da povezujemo sa negativnim terminalom. Ali kao što sam rekao, otpornost između terminala 1 i terminala 3 je uvijek maksimalna otpornost našeg potenciometra. Gdje možemo da pratimo promjenu otpornosti? Promjenu otpornosti pratimo u ovom drugom, ajde da kažemo, srednjem terminalu ili Viper. Dobro, dozvolite mi da izbrišem ovu crvenu liniju. I sad ću pozitivni terminal da spojim sa Viperom. I sad kad pokrenemo simulaciju, vidimo da je sada otpornost 0 Ohm. Kako pomjeram ručicu s lijeva u desno, otpornost raste i ona se čita iz ove srednje žice ili Vipera. Ako pomjeram s desna u lijevo, otpornost se smanjuje, kao što možete da vidite. Ali rekao sam da potenciometar možemo naštimati tako da otpornost povećavamo s desna u lijevo. U tom slučaju terminal 3 moramo
povezati sa negativnim terminalom. I sad kad pokrenemo simulaciju, evo vidimo da je sad 10 kOh, ali sad kad idemo udesno, otpornost se smanjuje, a kad idemo ulijevo, otpornost se povećava. Dobro, još jedan put utvrdimo gradivo. Kada mjerimo otpornost među terminala 1 i terminala 3, ona je uvijek maksimalna, a ako hoćemo da učitamo promjenu otpornosti, to radimo iz ovog srednjeg terminala, odnosno Vipera. Dobro, naravno, bilo bi ovo sve što se tiče ovog tutoriala. Do nekog novog tutoriala, puno pozdrava od Daskirski. Čujemo se.